خب بسیار درود و عرض و احترامات هموطنای عزیز. چون هر وقته برای انسان در راه سیاست برآمد باید یک مقصد داشته باشه. روزی هم کمی در یگان مسئله تاریخ، سیاست، زندگی، حیات، چیزی که میگن که در عمر باوری نیست، در این وضعیت ما تنبال دوینای با باوری نیست. برای ما هر چیزی که ما کم معلومات داریم و میدونیم کوشش میکنیم که با سهمش ما برسونیم و افیر کرده مونیم تا که یک روز نه یک روز در آینده در فرزندان این سرزمینی عزیز ما شاید این چیزا بگیم تو همون حد درکار شده مانه فکرهای ما. امروز ما از تاریخ حرف میزنیم و بعدا برمیگردیم به مقایسه امروزه شرایط تاجیکستان یا روش سیاسی تاجیکستان و زندگی اولاد امام علی رحمان. چون فکر کنم که شما معلومات دارین، من بیشتر در تاریخ بسیار بگیم، یعنی تاریخ میگن با زبان فارسی، همین چیز بسیار چقه هستم و بگیم بسیار جستجوها دارم همین مسئله ها در بگیم که یعنی تاریخ این سیاستی همون کشور هست. در اصل بگیریم هر انسانی که اگر تاریخ خوب نمی آموزه و او سیاست فکر کنم که کمتر خامتر میمونه در سیاست. برای همون برای همون امروزه صحبت ما درباره غصب کردن یا نمیدونم گرفتن گوناگون کشورها، آمدنهای بگیم پراویتل های نو که میآیند و چی طرز دل مردم بگیم که به دست میگیرن و همین طرز بگیم که هر یک سیاست البته در اینجا بگیم گفته میشود. از اون جمله بگیم که خودی بگیم اسلام، البته که من این موضوع را از تاریخ اسلام پیدا کردم، یعنی بعدا از دیگر تاریخ ها گذاشتم گفتم خلاص همین تکرار هست همین چیز ها همیتا بگیم که چندین باشه برادری عزیزم. خب بعدا گویم که همین خیل آمدم، بعد با خلاصه آمدم که همین مسئله و همین نبوره باید به شما بگم از تاریخ آمده ها. بیا سر کنیم در جامعه ما بگیم همون آمدن اسلام، یعنی آمدن اسلام و البته که را هیچ کار انکار کرده نمیتونه. سبب که بگیم که خصوصا در آسیا ماندن اسلام، مسلمانی ماندن نقش اصلی را در اینجا قلق رول بازی کرده است که اسلام میمونه یا میبراید. یعنی که اگر قلق طرف اسلام نمیگرفت طرف چی نمیگرفت، البته که از آسیای میانه داشت اسلام میبرامد میرفت. این چیزا و بگیم که هر یک تایما شما میتونیم از تاریخ بدرویم ببینیم. بیت و تلاس بنویسین اگر، یعنی جنگ تلاس، من با تاجیکی شمورا ترجمه کرده بگیم چاپ کرده هستم در فیسبوکم، در انگلیسی و روسی و فرانسوزی، در تمام زبان ها پولیاکی. اما بیت و تلاس یعنی همون اساس سبب ماندن اسلام در آسیای میانه را من با چندین زبان چاپ کرده هستم، در فیسبوکم هست میتونین که پیدا کنیم. خلاص یعنی که اسلام اومد چیکار کرد؟ اسلام اومد در آسیای میانه بعد از پایدار شدنش نلاک ها را، یعنی همون انسان هایی که با اسلام نیستن، یعنی اونو برای اونو یک مقدار بگیم معین انداز امروزه میگیم پیشتر جزیه با اونو وابستگی کرد. یعنی تو خواهی نخواهی نمی جزیه را میتی زندگی میکنی
хулас дигар инсонҳо ҷузъияро дода натонистанд, маҷбур шиданд ки бигем ки яъне сафҳо ду тақсим шиданд, яъне диндорҳо бединҳо. Албатта ки аз диндор дида двайнои мусибат, яъне дучанд ҳамон қииниҳоро болои сари ин оварданд. мардуми ҳамун даврзамон, ин сухан аз ман нест, ин сухан аз торих аст. бародарои азиз, агар хоҳем ин ториха ман чоп накардам, хотире ки бародаро мегӯянд ки динситез шидагӣ аст. ин не динситез нест, ин торих аст. хоҳен агар инам чоп мекунам дар фейсбукам, Астана Арслон Каган фейсбуки ман аст, метавонед ки аз уҷо бигем пайгирӣ кунед, агар желанитон бошад. барои инсонҳо бигем ки ҳамон маҳдудиятҳо зиёд карданд, ҳатто ки гирифтани бигем хар, асп, яъне ки ӯ замонҳо бисёр барои як инсонҳо муҳимтарин бигем ки чизҳо буд ва ҳар касе ки дина қабул намекард, яъне аз ин чизҳо маҳрум мешид, аз аксар чизҳо маҳрум мешиданд. уно маҷбур шиданд ки баъд барои ҳамон гирифтани чизҳо баъд дига ба исломро биёранд. хулас бигем ки ислом бо ҳамон тариқи ҳамон омад, яъне ҳамон маҳдудиятҳо ва бигем принсипҳои худаш қатъи омад. иҷа ин якум принсипш аст. принсипи ду чӣ буд? принсипи ду, мо асли масъала мегзарем. асли масъала принсипи ду, ҳар революсияе ки меояд, яъне фақат бойҳоро аз байн мебарад. дар тамоми ҷомеа ман статистикаро нигоҳ кардам, 10% бигем ки бой мешидааст. яъне 10% инсон муваффақдор пешрафт мешидааст. чӣ дар кишварҳои аврупоӣ бигирем, чӣ дар кишварҳои осиёи миёна бигирем, чӣ дар тамоми кишварҳо бигем 10 то 15% инсон, ин 15% редки случай аст, яъне камтарин ба чашм мераса, аммо то 10% инсонҳо хел бигем ки муваффақ мешавад дар кишвар, бой мешавад, заминдор мешавад, хулас тамоми чиза соҳибаш бигем ки агар кӯтоҳ карда гӯем ки 10% инсонҳо бигем ки муваффақ бойҳо, правителҳо, соҳибои заводу фабрика ва ғайра чизҳо мешавад. албатта на ҳамаи ино дизд мешаванд, на ҳамаи ино дизд ҳастанд, на ҳамаи ино ғоратгар ҳастанд. ва вақти як сиёсати нав меояд, ҳамон 10% боя аз байн мебарад. яъне худи ҳамон ислом ҳам дар замонаш ҳамин кора кард. яъне омад ҳамон 10% бое ки ҳамон правител бигем заминдор чизҳо буд, онҳоро аз байн мебарад. ин абадӣ намеравад, ин муваққатӣ аст. ҷоиро худшон мегирад. ҷоиро боз поколени нав меоя мегирад. 10% ҳамон боя аз байн мебарад моликияти ӯра, ва 10% бой аст ва бигем ки 20%, 25% дигар миёна мешавад дар он мобайн. ҳамагӣ мешавад ки бигем 70-85% бигем ки миёна ва бой мешавад дар он кишвар. дигар боқимондааш бигем ҳамон сред чӣ мегӯянд, ҳамон ҳадди ақал зиндагӣ дорад. тамоми кишвар ҳамин хел аст. ҳатто ки давлатҳои аврупоӣ ҳам ҳамин аст. яъне он оилие ки дар аврупо мегирӣ, дар зиндагӣ ҳадди ақалт аст. просто аз гишнагӣ намебарӣ, аз ташнагӣ намебарӣ ва барои ту чанд имкониятҳои кредити дигар аст ки телевизор, диван, хона ва дар дигар чизҳоро мегирӣ. ин имконияти кредит аст. хулас бигем 10% боя аз байн мебарад ва ҳамон 10% боя моликиятша боқимондагӣ на 70% бигем ки номуваффақ инсонҳо да тақсим мекунад. мета аз ино ҳақ мета. хоб ин 70% номуваффақ инсонҳо ино просто фикр намекунанд ки мо 10% аз байн бурдем инсонҳои калладора. яъне мекиштанд. яъне сталинам ин кора кардагӣ аст, ленинам, исломам ин кора кардагӣ аст, дигаршам кардагӣ аст. ҳамаи ҳамин сиёсат да ҳамин сиёсат пафтор мешавад, ҳамин чиз такрор мешавад. хулас 10% инсони бои муваффақ бигем 10 то 15% аз байн меравад, кишта мешаванд, зиндон мешаванд, нобуд мешаванд, меравад. баъд аз ин бигем ки ӯ маблағ моликияти ӯра ки ҳамон давлата моликиятчи ҳамон 10% инсонҳо управлят мекунанд. барои ӯ муваффақ ҳастанд, калла доранд, савод доранд, ақл доранд, медонанд чӣ кор кардананд. дигар инсонҳо яъне назарат ӯ урвинда нестанд. ӯра ки тақсим кард байни мардум, ҳақ дод барои мардума,
ва мардум ӯро сраза ку бигем ки ҳамун дуюм худои худ қабул мекунад, ту беҳтарин инсон ҳастӣ, ту да гап нест, ту омадӣ инаи золиморо нобуд кардӣ, инаиёро нобуд кардӣ, моро баробар ҳуқуқ кардӣ. Яъне инҷа баробар ҳуқуқӣ нест, ӯ муваққатӣ аст. албатта ки ҳеҷ вақт абадулабад як кишвара бигем ки 100% одамош аҳолиш управлят намекунад. Яъне 100% управлят намекунад. ҳама вақт бигем ки дар тамоми кишвар аз азал 10-15% инсон бигем ки ҳамин чизода муваффақ мешаванд. Яъне ин муваффақияти инсонҳо аст. хулас ман ин аз таърих гуфта истодам ки аз чандин таърих ҳамин сиёсатчо омӯхтам. Ман аз чандин таърих ман мисол оварда истодам. Ҳозир ман аввал гуфтам хай ислом, ҳозир дигарошам мисол меорам. биё хай ислом як тараф мемонем, вале шояд бародаро хафа шаванд ки чаро аз ислом мисол меорӣ. Яъне исломам ҳамин ҳозир Сталинам бугум Ленинам ҳамин чиз аст. Яъне ягон фарқият надорад сиёсатшон. Ленинам аз он ҷумла омадан тамоми сармоядороро сармояша гирифтанд, ташкил кардан колхоз, совхоз, яъне коллективни хозяйства, дигар чизо ва дигарора бигем ки аммо боёро ҳамара растрел бурдан, киштан. Аммо надони, аммо ин халқи оддӣ намедона. Ин халқ мега ки хиёл мекуна вот мада омад, ина як адолат омад. Ӯ бой буд, ман камбағал будам. Зависи доранда, яъне ки рашк. Чаро ин бой аст, ман камбағал ҳастам гуфтаги рашк аст. ҳамун рашки ира ҳамин бигем ҳамун як одами правител меояд, ин стили зур аст. ҳамун 10% нобуд мекуна, зиндон мекуна, киштагиша мекиша, зиндонкарагиша зиндон мекуна, моликияти ӯро мегира, барое ки дар ҳамун оилаи бигем ҳамун поёнда тақсим мекуна, ҳақ мета. Ин муваққатӣ аст. Масалан Сталинам, Ленинам ҳамин кора карданд. Сталинам ҳамин кора давом дод. Барои чи? Барои Тоҷикистон омад гирифт, мисол сарзамин Тоҷикистона, Бухороро ё бигем Осиёи Миёнаро гирифт. Ҳар кишвареро гирифт чӣ кор кард? Ӯ кишварҳо ҳазорҳо боё доштанд. Албатта ки мутаассифона дорем. Яъне ки ин таҷрибаҳо баъдан шидагӣ аст, баъд каме тағйирам ёфтагӣ аст. Тағйирот чиам ман мегӯм. Боёро ҳамаро нобуд карданд. Барои одамои басавод будан, бакала будан, баақл будан, дивиженияро медонистанд, медонед, аморо нобуд карданд. Замини моли ӯро гирифтанд, дар халқ тақсим карданд. Халқ чӣ кор кард? Халқ дар ӯ заминҳо кор карданд, хар барин, обши бигем молшона урусҳо мегирифт. Инҳоро танҳо чӣ кор карданд? Шикамошона сер карданд. Шикамшона сер карданд. Просто дар хлеб бигем ки муаммо нашид. Дар хӯрданаш муаммо нашид. Барои инсон бас буд. Уна омад, ман хӯрдан нон дазор будам, иш омад мора зиндагима хуб кард. Мисол мегирем. Ҳамчунон имрӯза Эмом Алиам айнан ҳамин кора давом дора мекунад. Фақат баъзи инсонҳо мегирану тақсим мекунанд мардумда, барои мардума ором кардан. Ва Эмом Али мегира байни авлодаш тақсим мекунад, мардум ҳамон аҳвол мемонад. Яъне миллат ҳамон аҳвол мемонад, ҳамон бадӣ, ҳамон бадбахтӣ, ҳамон қашшоқӣ. Агар ки ҳозир Эмом Али Раҳмон, ман ҳозир ман сериёзно мегӯм, да ин гапа ҷои хафа нашен, ягон ҷои чӣ нест. Ҳозир Эмом Али Раҳмон 4 та дара ҳуй кунад, бига чизе метонен бикунен хитон. Ман ба бисмилло мегӯм, ана мусулмон бошен ба ҳам бисмиллотон агар бовар кунед. Ҳеҷ кай чӣ кор карда наметавонад. На пеш рафта метавонад, на муваффақ шида метавонад, на тиҷорат карда метавонад, на як кор карда метавонад. Барои чӣ? Барои он ки мо ӯ чиза дар Аврупо мушоҳида кардем. Барои Аврупо ҳам қадар озодӣ ҳаст. Одамое ки озодӣ мегӯянд, озодӣ бошад мо бой мешем мегӯянд. Барое ки Эмом Али барои мо озодӣ надод, мо камбағал ҳастем, ҳамин хел мегӯянд. Не ки инаме қадар тоҷик омадагӣ аст. Фикр кунам ки як 20 ҳазор қариб тоҷик дар Аврупо омадагӣ аст. Яъне муваффақ нестанд. Дар ҳамин озодӣ ҳам муваффақ нестанд. Барои он ки муваффақ, агар ӯ инсон дар дузах бошад муваффақ мешавад. Ӯ инсон дар Тоҷикистон ҳам бошад муваффақ мешавад. Ман аз торих ҳамира фаҳмидам. Агар ӯ инсон дар Россия, Озарбойҷан муваффақ аст, Армян муваффақ аст, бовар кунед, грузин муваффақ аст, узбек аст, муваффақияти худша дорад. Тоҷики мо надорад. Мисол дар Аврупо ҳам ҳамчунон аст. Мерай армян муваффақ аст,
бозорода савдо, магазинода савдо, уже магазино ки шудагиянд. Узбекам омадаги ҳамчунон, грузинам омадаги ҳамчунон бигем. Муваффақият доранд. Ҳамин тоҷик омаде муваффақият дар Аврупо барои ва нест. Барои ин фақат дониш бигем ки дониши тиҷорат, дониши муваффақият дар кор аст ки тарс надошта бошӣ, бидрои тиҷоратда дандонат қатӣ биқапӣ тиҷората кунӣ. Барои ҳамон бигем ки мо ҳозир фақат мо наметонем бигем ки мо муваффақ шида наметонем. Не ки ҳамон почаи Эмомалӣ да борш мекунем, мегем Эмомалӣ диктатор аст, моро пешравӣ намемонад. Мо наметонем ки пешравӣ кунем. Хуб ту дар Тоҷикистон пеш нарафтӣ, дар Россия пеш нарафтӣ, дар Қазоқистон пеш нарафтӣ, дар Аврупо пеш нарафтӣ, дар Амрико рафтӣ пеш нарафтӣ. Бачаам худа як тараф. Дар Амрико пеш нарафтӣ, дар Аврупо пеш нарафтӣ, ягон ҷо пеш нарафтӣ. Яъне ту дар куҷо пеш меравӣ? яъне ин ҳамин чизе ки ҳаст мегӯянд ки ин ҳамин чиз, яъне ки мо инсонҳои муваффақ нестем, яъне муваффақ шида наметонем. ҳамун чанд фоиз одам медорем, шояд Тоҷикистонда 10% набошад инсонҳои муваффақ. Шояд Тоҷикистонда бигем 3% ё 4% одам муваффақ бошад. Яъне давлатҳое ки 10% доранд, 8% одамҳои муваффақ доранд, то 15% доранд, 3% доранд, 2%, яъне одамош муваффақ мешаванд. Ва мо ҳамин численности номуваффақида ганда бисёр ҳастем. Дар Тоҷикистони мо шояд 5%, 4% одамҳои муваффақ бошанд. яъне муваффақ ки инсонҳое ки бигем ҳамун натиҷа мегиранд дар зиндагишон, пешравӣ мекунанд, наметарсанд аз тиҷорат, аз кор, аз дигар чиз. ҳамун 1 сум 2 сум карда метонистаги инсон шояди кам аст. яъне ки 3-4% одам шояд мо дошта бошем. ҳамуро Эмомалӣ аксарша зиндон кард ё намедонам моликиятшона кашид, гирифт. Хулас. Аммо мо дар инҷа ҳамун одамои номуваффақ вақте ки муваффақ аз байн мебара, як одам омада ӯро аз байн мебара, ӯро зиндон мекуна, қатл мекуна ва моликияти ӯро мегира, дар номуваффақҳо тақсим мекуна, ҳақ мета. Ва мо ҳамуро фақат то мурдан монапака ҳастем, мехӯрем, ӯро истифода бурда наметонем. дар онҷа мо хурсанд мешем, қарсак мезанем, мегӯем наи шарри наррай омад ку ана фалонро наи такад, ду такад, ҳаққи моро гирифт дод. Аслан ӯ ҳақ ҳаққи ту нест. ӯ ҳаққа ӯ мардак кор кардаги аст. Дар асл агари хел бигирем, ӯ мардак меҳнат кардаги, кор кардаги аст, ҳаққи ӯ аст. Тан мисли ҳам бубро меҳнат кун, тан бубро талош кун, тан бубро намедонам мисли ҳамун шавқона кун, мисли ҳамун фикрота рӯшан кун, мисли ҳамун бигем тиҷората кун, мисли ҳамун намедонам кор кун, мисли ҳамун тан муваффақ ша. Аммо мо чӣ мегӯем? Мегӯем ки короче мо инҷа фақат рашк истифода мебарем. Рашки номуваффақии худа болои сари одамои муваффақ пешрафкардагӣ мо чӣ кор мекунем? Рашкомона истифода мекунем. Ҳар касе ки ин кора кард, ӯ барои мо герой мешавад. Аммо дар асл агар статистикаро бигирем, ҷомеаи ҳамун миллат, ҳамун бидаги инсонҳое ки муваффақ шида истоданд, аввал 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, оста оста зиёд мешавад муваффақияти мардум. агарам зиёд шидан бигира. Ҳамо намедонем ки мо на 4-5% мешем, як кас меа революция мекуна, ӯро зиндон мекуна, қатл мекуна, боз ҳам гурӯҳи бигем ки номуваффақ бе ҳамон чӣ мемонем. бо нав миллат сохтан мегиранд, хичона нав одамои муваффақ рӯи саҳна биромадан мегиранд, наслҳои нав. бо я революция мекуна, як каси дига меоя, бо ӯро нобуд мекуна, бо моликияти ӯро мегира, бо ина мегуфтиамгапо агар группа бигирем, ман эътиборин дар маеда тақсим мекуна, ҳаққа мета. мо даъво мекунем ки аммо мо намедонем, дар инҷа осознават намекунем ки мо давлат дар ҳар як революция мо муваффақиятдор инсонҳоро аз даст додастем ва рафта истодааст. мефаҳме намира? мисли ҳамоне ки як кас омад шоироро аз байн мебара, бизнес аз байн мебара, одамои бакалара, одамои корчалона дигара, одамое ки заминора гирифтаги кор мекуна, меҳнат мекуна, ӯро аз байн мебара ва моли ӯро мегира, тақсим мекуна, мета на времена. Ту биги шерина неайтаст. аммо чӣ кор мекунем? мо қарсак мезанем. аммо дар инҷа мо намефаҳмем ки ҳамватан, мо 10%
یا 8% یا 5% یا 3% این ملت جوانای بگیم که کاردان و کارچلانش از بین میبره، خاطری که ما مالکیتی او را بگیریم، مالکیتی او را بگیریم. بعد از او بگیم باز قفا میریم، باز قفا میریم، باز میگیم که ما چیکار کنیم، نه دست ما چی میویم، ما نمی اینه ما مالی ما را نمیمونه، چیکار کنیم، خیلی نه جای نه احوال است، چیکار کنیم، خیلی نه جای نه. ما فقط همون گروه های نویت میکردگی، رشک میکردگی، همون گروه بگواره نیش برادو، من تو برای نیش برادو میمونیم در جامعه. موفق انسان های دانو، کارچلان، میفهمیدگی، دوراندیش، دیویژنی را میتونستگی انسان را زندان میکنن، پشت پنجره میبرن، قتل میکنن، خاطری که مالکیتی او را بگیره. عیناً ستالین لنین همی کارا واسه استفاده بردگی است، واسه استفاده بردگی است. خلاص میگذاریم مقصدی بگیم که سیم ده. مقصد سیم امروزه مثال گیریم موفقیت های دوبای، قطر، سعودی عرب و ناموفق بدنی سنترال آسیا، یعنی که همین مردم همین احوال اومدن. یعنی چرا او کشورها را اگر ما نگاه کنیم یا یوروپا را ما نگاه کنیم مردمش دوالنی هست، خطیه بگیم که اینو هم 10-12% آدمای موفق دارن، از تلیش ناموفق هستن. اینا هم یکم هم یا بیزنسمن، هم یا تجار، هم یا عالم نیستن. از تلی نمید صبح پاساژیرن کراچی، یک اتوبوس باشه اگر باقیش پاساژیر هم خیلی. یعنی زندگی هم همو هست، هم یک دونه اگر اتوبوس باشه باقی پاساژیر میشه، یا تراکتور باشه قفاش پاساژیر میشه و تلیچکا میشه، هم خیلی است. باقی مونده خلق هم خیلی است. اما اینجا چیکار کردن؟ از خطاهای گذشته ها اینو از تاریخ آموختن، خدا ایواز کردن. چه خیلی ایواز کردن؟ از همون درآمدهایی که موفق ها میارن اونو با خلاصه اومدن چند پرسنت به مردم بتیان، به انسانای ناموفق، باعث یک اویلیگ، باعث یک چیز، باعث نگراده، باعث نمیدونم کمک دولتی، پولی دولتی، باعث نمیدونم پولی کودک، پولی فلان چیز و گوناگون سیستم ها تقسیم کرده برای مردم یک مقدار پول دادن. یعنی مقداری که همون بگیم خیلی که ریولوشن هم شوه یک کس بگیره همون قدر تقسیم میکنه اینو ده. او هم 100% مالکیت علی را گرفت در خلق تقسیم نمیکنه، یا مالکیت ولی را گرفت در خلق تقسیم نمیکنه. هم باشه 7% 10% تقسیم میکنه، 90% 80% دیگه شده کیسش میزنه خودشون هم ریولوشنی رو. ادای اروپا چیکار کردن؟ در قطر، در دبی، در دولت ها چیکار کردن؟ گفتن که سراونا یک کسبیه ای را میگیره و همین مردم دام کم کم میتخوایی نخوایی برای در دل مردم جوشیدن. بیاین ما خودمون هم کار کنیم. خب پریدومت میکنیم پولی کودک، خب پریدومت میکنیم پولی تولد، پریدومت میکنیم پولی فلانی، پولی دیگر. برای انسان ها چیکار کردن؟ با همین طریق و از یک طرف چی میگه؟ ببین دولت چه خیلی یاردم میکنه، پولی کودک دادیسته، پولی پامپرز دادیسته، خب بالینسا میره پول دادیسته، بگیم نمیدونم فلانی تا به پول کداگی ای دادیسته، اینایی تا کداگی او تا کداگی، تو دیگه چی منولی؟ یعنی ایرا ببینیم تینجی هم همه چی نداری. کردیت برای ارگانیزواد میکنه، فایز کردیت تا پاس میکنه، خوی نخوی همو بگیم کم کم دادن بگی او پولا برای تمام همو تجهیزات های دنیا را دوست میمونه که برای آیفون بگی، تلفن بگی، سامسونگ بگی، آخرون مدلش بگی، تلویزور بگی، ماشین بگی، همه چیز باعث یک بگیم که همو خطچه کشیدگیش قطعی بطره میوره میمونه. نقطه مونده ای که نه پولی گودکت تو значит یک گودک کردی تینه قدر پول میگیری، او خوی نه پولی پامپرس، پولی سالانه کودکت یک کودک باید سالانه یا ماهانه فلان پول بگیرن برای کودک از حساب دولت یاردن پولی. همون پولی که باید همون 10% 20% یا 30% پولا با مردم که یا 50% تقسیم کنن بتن، همون را با گوناگون سیستم تقسیم کردن و با مردم همون پولا دادن. اینه باعث یک سوسیال
бекор мемонӣ, бекорпулӣ. Мисол мегирем да, ту дизд наша, ғурат нака, давлата бад набин, чӣ нака, бароям бекор монди, моҳона $300 доданат мегира. Ку қадар бекорам инсон нест дар ҷамъ, бекор $300 мета. Ҳамун $300 чӣ мешавад? Боз меравӣ магазин продукта мегирӣ, квартира пулита метӣ, тамом ҳамқад тамом мешавад. Яъне ҳамун тра короче ҳамун мурданӣ намемонад ва тра хафакунӣ гӯшнашиданӣ намемонад. Ин системаро придумат кардан давлатҳое, бигем ки мисол ҳозир Дубай ё Қатар ё Саудия Арабия аз нефт мегирифтаги дохода барои мардум солона бигем ки пул ҷудо мекунад. Шояд 50% боша, 40% боша, чанд фоизе ки боша пула ҷудо мекунад, сари инсон тақсим мекунад, мета. Ҳамурам ба гуногун программаҳо бигем ки ёрдам мекунад. Хоб, мардум ором аст, спокойн аст. Ягон чӣ надорад. Салом алейкум гуфта гаштестам, барои медона пул омадест, шикамаш сер аст ва ғайра. Бо даҳҳо барномаҳои дига ҳаст, аммо ма ҳамаира ки ном ба ном гуфта наметавонам ки мисол гирем аз 100 та дига барномаҳои хатогиҳои аз торих, иштибоҳои шикастани давлатҳоро мо омӯхта ва бигем ки имрӯз шумо просто гуфта истодам ки оянда истифода бурда битонем. Агар ки мисол ин умр ба ҳеч ка вафо намекунад, аммо оянда истифода бурда битонем. Агар Эмомалӣ Раҳмон аз пуле ки барқ мефурӯшад, солона гуфтам ку $100 чанд миллион официально нишон метаҳад, ки уҷа зиёд аст. Уҷа бигем ки $1 миллиард да шояд солона барқ фурӯшад. Шояд $500 миллиард да барқ фурӯшад. Агар Эмомалӣ Раҳмон ҳамон пули барқа як миқдорша солонаша ё ки худи ҳамон кулли пули барқа мегуфт ки барқ аз мардум аст, дигарош аз мо. ҳамун даромади барқа дар сари мардум тақсим мекард солона. Солона тақсим мекард. Шо дар наи давлатҳо чӣ кор мекунанд? Хонаи давлатӣ метаҳанд. Албатта ӯ ҳам ҳамада наметаҳанд. Ки тамоми мардуми ҳамин Полша бихеза хонаи давлатӣ бигиранд. Не. Солона ҳам ҳисоб мекунанд, намедонам 30 дона, 40 дона, 50 дона, 20 дона хонаи давлатӣ бигем ки гуфта ҳамон метаҳанд. Аммо бибинед, ӯ хона ҳеҷ вақт аста намешавад, хай то мурдан та зиндагӣ мекунӣ. Ҳар одамое ки бо мембаранд кампиру пури мусфеду дигаро мурдестанд, ӯра хонаш давлатӣ аст, ӯра ҳеҷ ка фурӯхта наметавонад. Ӯ хонаро бо мегиранд, ӯ одам мурд, ӯ одам хонаро дар фарзандаш дода наметавонад. Яъне по наследство хонаи давлат намеравад. Хонаи давлат дар номи ту ҳаст, ту ки мурдӣ, ӯ хона автоматии давлат мешавад. Фарзандои ту боша, гуфти ҳамон гапа, ассалому алейкум, бибро бира, ин хона дар номи ту нест. Ту ҳақ надорӣ дар инҷа. Хона дар номи бигем ки ҳамон инсон буду инсон нест. Яъне ту бира айсар дар очират бест, навбатат бия хона мегирӣ. Халос. Яъне ҳам хеле як программа дорад. Хулоси тари 1 миллион программаҳое ҳаст ки мешавад ки оянда ман спокойно разработат кунам ҳамин барномаҳоро дар сари мардум, дар сари Тоҷикистон, ки тоҷикистониҳои мо ҳам соҳиби хона бошанд, худхонаҳои давлатӣ бошад, хонаҳои нодавлатӣ бошад. Хонаҳое ҳаст ки мисол гирем инҷа дар чандин система хона ҳаст. Мо дар Тоҷикистон ин системаҳои хонаро надорем. Медонӣ намира? Мо надорем. Инҷа да шояд ки агар озӣ ман бигӯм, шояд як 3-4 система ё 5 намуди хона ҳаст. мефаҳмед? Хонае ҳаст ки ту ҳаққи квартира додан надорӣ. Ту квартира дода наметавонӣ. Мехари хонаро, ту квартира шунонда наметавонӣ. Хонае аст ки мисол ту дига одам уҷа прописка шида наметавонад. Фақат ту прописка мешавӣ, халос харидаги одам ё ки ҳамон оилат боша 4 нафар метавонӣ прописка шавӣ. Яъне худат, оилаи худат дар ҳамон насаби худат тааллуқ дошта бошӣ. Хонае ҳаст ки хусусан барои иҷора аст. Как нами помещение савдо ҳам ҳамин хел астанд. Мисол помещение савдое ки ман пештар як таибат ки гирифтем, мо ҳамаро тайёр кардем. Оказывается, мо ки слаби ҳастем, аз ким ки ҷо омадагии қонунҳоро намедонем. Оказывается, дар ӯ помещение бигем ки иҷозат набудааст питса. Яъне ҳар як помещение иҷозатномаи худша дорад. Як помещение сохта мешавад барои алкоголни, дар ӯ помещение ту хӯрока карда наметавонӣ иста бидаӣ. Яъне ҳуҷҷатҳо ҳамин хел гузаронда мешавад. ӯ дамо аст ку мера як помещениеро мегири арендада
خۆی نامێدونم ماگازینش میکنی خۆی پیوبارش میکنی خۆی هر چیزی که خۆی در اونجا کرده سودا کردن میگیری نه که اینجا جو داشته همین چیزو هر یک چیز جو داره نمیشه خروکه باشه اگر تو اینجا را هیچ وقت نمیتونی که همین را بگیری ایواز کنی یک چیز دیگه ده ماگازین لباسا کنی حق نداری این پمیشنی این نمود چیز فقط برای خروکه است безопасностьшам дигаршам пожарный системашам ва гайрашам آب و گاز همش برای خوراک است یعنی تو در اینجا هیچ کاری دیگر کردن نمیتونی فهمین یعنی اینه خیلی بگیم سیستم داره خونه هم همین خیلی است خونه هست که تو ارنده دودش نمیتونی خونه هست که تو فروختش نمیتونی خونه دولتی است تو میتین تو رو فروخته نمیتونی خونه در نام تای بعدی مردن تو فرزندای تو داو خونه حق ندارن و خونه اتوماتیک به دولت برمیگرده باز اوچیرتی نو ایستادگی انسان دا داده میشه خلاص программои ояндави кори бигем ки валом аст ино чӣ кор кардан ино аз таърихҳои гузаштаи худшон ки ҳамин иштибоҳо нашавад ино омӯхтан кор кардан мисол дар россия калонтарин нефт газ ва ғайраҳо мефурӯшанд хелас ҳамун пул фақат ҳамун 10% ё 20% боша дар россия олигарх бигем ё 5% боша ё 1% боша номаълум аст муваффақи инсонҳо яъне байни худошон тақсим карданд имрӯз тоҷикистон ҳам хеле аст ҳам боигарӣ байни худошон авлод ва бигем якчанд генерал начальник ва ғайраҳо ва бигем боло да бо ягон папочкаи дига дошта бошанд агар ки ёра кришават мекунад аммо папочкашонда бигем ки долия метавад боқӣ монда дар дасти худшон халқ ҳичӣ надорад дар байни халқ яъне ки моликияти давлат тааллуқ ба мардум нест мардум аз ӯ ягон ҳақ надорад ба ҳамун як фонди пенсия доранд ки 70 сомон аст 100 сомон аст 300 сомон аст 500 сомон моҳона мета ба пенсионер инам аз буҷаи ҳамун мардум аз налогҳои мардум ҷамъ мешида меомадагӣ ҳамун аз даромади мардум бигем дар ино ҳамун тақсим мекунад ё маълим меда ки ойлик мета як 700 сум 1000 сум 1500 маълим ойлик мета инам аз ҳамун даромадҳои бигем внутренний рынок аст яъне бозори дохилӣ аст ҳаме як кас картошка мефурӯшад сабзи мефурӯшад пиёз мефурӯшад налог меспорад пули бозор бензин мефурӯшад дигар чизам внутренний оборот аст ку аз даромадҳои ҳамиё ҳаминам кулагиш намеравад ҳамагиш неёда ҳаминам шояд бигем ки ягон 50%иш ба ҳамин пенсия ва ойлик ҳамин чизода тақсим шавад ва 50% дигар шояд бигем бозам дар ҷеби боз дуюм уровень шиштагии инсонода тақсим шавад яъне ин чиз нормал аст дар тоҷикистон ва мардум доступ надоранд яъне мардум аз ҳамун асли бигем боғи мева аз ватан даромади ватан тилло об свет бигем дигар даромадҳое ки ниқра хоб дигар даромадҳое ки бигем ки доранд аз уҷа бигем мегиранд яъне пулои калон аз он мардум даромад надорад яъне мардумда аз ӯ ҳақ намерасад ӯ фақат ҳамун уровни болода байни худошон тақсим ҳалл фасл мешавад кайф сафо мекунанд мегарданд агар ки ин чиза ранги дигар кишварҳо ранги аврупо ранги бигем ки давлатҳои муваффақе ки ин соҳаҳоро разработат кардан уже кор кардан гузаштанд агар ки аз ино дарс мегирифтанд ки чӣ кор карда истодан ино чаро мардуми ино даволни ҳастанд чаро аз мо недаволни аст ино хиёл карданд ки мо ба тарсу ба зулм меқапем ҳазорсолаҳо касе ба тарсу ба зулм қапида натонист яъне ки давлат шикаст хурд миллата меқапидагӣ чиз ин ҳаётиш хуб будагиш ҳичи қапида наметонад бузургтарин бигем ислом паҳм шид имрӯз аз худо номи худо мондааст дар мардум на замин монд на системаш монд ҳичиш намонд сабаб чӣ буд сабаб баробарҳуқуқӣ мардумда аз ҳамун даромадҳо ҳаққи мардума намедоданд ҳамунҳоам бигем ки ҳар правителое ки монданд дар ҳар давлат ӯ правитело дар ҷое ки бигем ки мардум қачи сари кор кунад ӯ худшона бой карданда ва авлодошона ва пишт ба пишт мондан
поколенияра сер кардана, яъне ин чиз қати сар кор гирифта. барои ҳамаам аз ислом фақат имрӯз номи худову пайғамбар мондагӣ аст, дигар чизе боқӣ мондагӣ нест. яъне шикаст, конкретна шикаст рафт. имрӯз ҳам доранд якчанд хай кишварҳо ҳамун ба тарзи зуриву ба ҳамун стили бигем варианти бигем ки эмом Али Раҳмон қапида истодагӣ аст. Тоҷикистонам имрӯз айнан ҳамин аст. Россиям ҳамин аст. агар ки аз ҳамун даромадо ва ҳисоби китоб карда сари мардум шонда ва ҳаққошона ҷидо мекарданд ва программаҳои нав ба нав кор мекарданд ва болои сари мардум бигем ки ҷорӣ мекарданд, ба гуногун программаҳо бигем як миқдор ёрдам гуфта, и гуфта, фалон гуфта, намедонам барои образованият аст, ин барои доништ аст, ин барои хоништ аст, ин барои обшижит аст, ин барои хӯрокт аст. гӯё ки давлат якба поддержка дорад аз дигар тараф. агар барои мардум ин кора мекарданд, Россия имрӯз ин аҳволда омада намезад. ё ки Тоҷикистонда мекарданд, ин қадар нафрати мардум имрӯз ба ҳукумат намехест. ва эмом Али Раҳмон кӯшиш карда истодааст ки максимум ба ҳамун стили зулм ира биқапа. ин иштибоҳ карда истодааст. ин долга намерава зулм. зулм мерава, як муҳлате дора худаш мерава. аммо ин зулм долга намерава, яъне давомдор нест, мешкана. оле баъзе бародарон шахсан худ ман баъзан ҳолатҳо мегӯям ки мисол эмом Али ай мардум наметарса, ин нотарсидагӣ аст, ин уверена любой кора карда истодааст. гуфтаи калимаро баъзан худ ман мегӯям. аммо ман ториха дида омадам тарси ҳамун правителҳо ки аз чиҳо метарсиданд. аз чиҳо метарсиданд. хотя зулмшон ҳамон қадар сахт буд, ҳамон қадар бигем ки золимона буданд, аммо метарсиданд. аз он ҷумла Сталин, аз он ҷумла Ленин, аз он ҷумла бигем ки ҳар ҳамин чиз, ё ки бигем шикастани худи СССР сабабаш. хотя мардум да медоданд. просто якатозӣ буд. яъне ҳар як системаш худаш бояд коркард кунӣ ки барои мардум, барое ки ту дар онҷа меншинствои якчанд инсони ва тура поддерживать мекардагӣ мардум аст. бояд ту қатъи мардум кор кунӣ. ҳама вақт мардум аз ту розӣ бошанд. ки бигӯянд ки шери нар, ё бигӯянд ки брат, ё бигӯянд ки ака, ё бигӯянд бобӣ, ту мардаки действительно барои мо кадести ҳамаи ҳаракатта. яъне ки бояд мардум тура поддерживать кунад. вақти мардум поддержка надорӣ, як гурӯҳи сумқатӣ, як гурӯҳи войска меёрӣ, мардума метарсонӣ, дигар чиз, ин чизҳо оҳиста оҳиста рафта ҳамун мардумам оҳиста оҳиста тарса гум мекунад. уже зуршон меа мехезанд. агар ки мардум як бор хест, ин дигар бисёр сахт мехезад. аз ҳама бигем ки ҳамун сахт бигем ҷазир мекардагӣ ҳамун система бошад ҷомеяра сахт ҷазир мекардагӣ ин мардуми тарсу аст. ин чиза мо соли 90 дар таҷриба мо дидем. чӣ қадар аз Сталин тарсидан аз системаи СССР, як занҷиршон ҳуйши дидан ки можна ҳаст ку бисёр ҷазир карданд. яъне бародаро бародара киштанд, ҳамсояҳоро киштанд, дигар ҳеҷ кара бигем ки нигоҳ намекарданд. яъне любой каса мекиштанд мерафтанд. яъне ин чиз нишон дод. ин таҷриба ҳаст барои мо. хулас, агар ино тақсим мекарданд аз ин ҳақ, ман фикр кунам бигем ки имрӯз мардум ин недовольствора намекард. агар бигем эмом Али ай мардум наметарсад, эмом Али конкрет наметарсад. эмом Али то имрӯз дора метарсад. эмом Али ҳар шаб тарсида хоб мекунад, ҳар шаб тарсида мехезад. эмом Али сол то сол дора миллиардор расход мекунад барои бигем ки худша қапида истодан дар онҷа. яъне ки эмом Али шояд аз он пул зиёд расход мекунад ки он пуле ки шояд ӯе ки армияву наёмникода дода ва ӯро бигем ки мардума киштанда ҳамун пула дар мардум тақсим мекард, шояд ҳамин мардум эмом Алиро ҳимоя мекарду дӯстдориш мекард. аммо эмом Али азбас ки хуб бигем шояд намефаҳмиди чизора ва бигем ҳамун барномаи Сталин буд, дигар барномара буд ки кадоми
بگیم درسش داد، کوراتریش کرد کدامی و همون سیستم خطی بگیم که رفت. امام علی ترساش هم اثبات میکنه میتم. امام علی رحمان و اولادش باور کنه خیلی پولی کلان داره. یعنی که این من اوزی گفته نمیتونم چند قدر است انیق نیکی خیلی مبلغی کلان داره. یعنی 33 سال یک کشور را بگیم تیلا و سویت یاردم و تمام پول در اون شخصیت خود آمدن خیلی پولی کلان است. 33 سال این پولی معیده نیست. این سالانه درآمد شاید کم نشان بدن، شاید از این 10 برابر زیاد است، اما همین پول بگیم که باز اینقدر تجارت، اینقدر تیلا و اینقدر کانا همه در همه اولاد است. یعنی خیلی پولی زیاد دارن. چرا در تاجیکستان نبیروی امام علی رحمان سمالیات نمیگیرن، نمیورن، پرواز نمیکنن، برای که حالی هم از اگریسیای شما میترسن. این آیسته آیسته بگیم که این ریاکسیون شما را میسنجه آیسته آیسته بگیم که کرده ایستادن، آیسته آیسته فقط همون نگاه کرده. امام علی هر یک قدمش به ترس میمونه، واقعا به ترس میمونه، همچنانی که دیگه پراویتلوی که همین چیز در زدن هم خیلی به ترس قدم میموندن. تاریخ بگرده نگاه کنین چه خیلی پراویتلو بگیم که میترسید از خلقش که چی میشود. یعنی دائما بگیم که کوشش میکرد روز تا روز در گردش سویت بسیار کنه که چی سویت میتن چی کار کنن، یعنی تمام انسانو را بگیم که جمع میکرد. و امام علی هم از اون جمله هم خیلی بگیم که بسیار از شما سخت میترسه. یعنی که نمیترسه گفتنی گپ این درست است که ما بگیم امام علی رحمان از خلق نمیترسه. نباشه همون قدر نیمرنی پول تیلو تنگه دریا است که اینا میتونن که تمام اولادش بگیم کیف صفا کنن. سر میشوه اولاد امام علی؟ نه، سر نمیشوه. هیچ یگان پراویتلی که هم خیلی بگیم غارتگر اولاد بازو هم خیلی بگیم او سر نشده بودن. تیمبولی در عصر 21 سرشوی ناممکن است که او زمان ده هیچ چیزو ممکن نبود. سمالیات ها نبود او زمان ده. او زمان ده بگیم نه خیلی ماشین ها نبود. او زمان ده خیلی ویلا ها نبود. او زمان ده بگیم این چیزو نبود. اما یک قصر بود شاه، اما اولادش همجا زندگی میکرد یا یک چند تا قصر بود. او زمان این زمان نیست. اوزی ویلا خریدن در اروپا و در امریکا و در قطر و دبی در تمام جاها. یعنی که اولاد اینا هیچ وقت سر نمیشون. اینا پیگه دارن بینی که هر یک کودک به عقل میشه میگه من میخوام در همون قطر یا ویلا بخرم، من میخوام در دبی یا ویلا بخرم، من میخوام در اروپا یا ویلا بخرم. یعنی امروز امکانیت رسخود کردن پول زیاد است، رسخود کردن مالکیت زیاد است. او زمانهای پیش اگر تاریخ نگاه کنیم خیلی زیاد نبود امکانیت رسخود کردن، یعنی اومدن بگیره او را باید رسخود کردن در کار است، چیز گرفتن در کار. او وقتای امکانیت ها نبود و اینا از شما میترسن که امروز در تاجیکستان همشون سمالیات چسنی سمالیات های خودشون نمیگیرن بیارن. اگر بگویی که چسنی سمالیات اینو ندارن ما اشتباه میکنیم که اینو ندارن. اینو البته دارن، چی در دبی باشه چی در دیگر جا باشه، در دیگر انسان ها رجیستراسیون کرده موندگی چسنی سمالیات ها دارن اینو برای کیفیت خودشون، مثل فرزندای شیخ های دبی، قطر، عرب دیگر ها بگیم که اینو دارن در دیگر انسان رجیستراسیون کرده، اما اینو میترسن این چیزا را. حالی هم که او بعد نه خلق سوید ندارد سمالیات میخری. اما امام علی رحمانی کار را نشان داد، یعنی خودش رو آورد و چشماش پوشید، یک به یک آدم ارزان فروخت، این سمالیات امام علی گرفت شخصی برای خودش، تا که امام علی از سامانه استفاده میبره که در حالت سامانه هم کمپانی خودشون است، سمالیات خودشون است. به هر حال این هم باشد در نام یک نیمس است، یک فرانسوز است، افرمید کردگی هستن کمپانی. خلاص اینا میترسن. اگر اینا نترسن باور کنین دوستای عزیز، هر یک نبیره پسلیدنی گولکچه که در گواره هست به نام او سمالیات میخرن میورن در داخل تاجیکستان. ره قطعی دیگر نمیگردن، سمالیات قطعی میگردن، ره ها را میکنن ره ها را که آدمو گشته نتونن و اینا خشون سمالیات قطعی بالای شما قطعی میگردن.
не ки инҳо аз ғазаби шумо метарса ҳолиам. агар бугӯӣ надора пул ки ин кора карда наметавонад, не, пул дора, не ки ин кора дар Тоҷикистон ҳолиам карда натавониста истода. ҳолиам значит ин тарсида истодааст аз шумо, аз ғазаби шумо. бароям мега хаб кунем, хаб кунем. ҳозир баъди як чанд сол баъд шояд бигем ки боз як чиз, боз як тайдигаш, як самолёт ё як вертолёти дига бо мегира меора мега ки не фалони аст, ё ки наиш аз фалони аст, ё ки фардо меоран як самолёти дигара, дута якта самолёта меоран мегани аз Раҳими Ғармӣ аст, дар номи Раҳими Ғармӣ бигем ки амо Раҳим киев буд фамилияш, кличкаш ҳам хел аст, меоран меган аз фалони аст, боз меоран мега як бизнесмени дигар ҳастин. яъне дар номи ӯ оформ мекунанд, меоранд ва хичон катайса кардан мегиранд. ин оҳиста оҳиста бигем ки реаксияи шуморо успокаивад мекунад. барое ки ман ин хабара дорам ки ба номи ино бояд самолётҳои майда хеле бигем биёранд, то ки бигем дар Тоҷикистон уже шуморо успокоит кунанд. яъне ин чизо қатъи оҳиста оҳиста чӣ кор мекунанд, шуморо уже дар мафкураи мағзи сартон мешинанд. барои шумо кай ки ин чиз нормал шид, баъд мегӯянд ки Исмоил аст, аз дигари аст, аз Сомон аст, аз дигар аст. яъне ин чиз оҳиста 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 бигем ки ин чиз мешавад. аммо айни ҳол чаро намеқадар пул қатъӣ ё накарда истодан, ин корора, ин кайфҳоро накарда истодан дар Тоҷикистон, ҳолиам аз шумо метарсад. ин чиз ҳамаш дар тарих буд. ин коре ки имрӯз Эмомалӣ карда истодааст, ин кори нав нест. ин ягон кори нав нест ки Эмомалӣ кардаиста бошад. ин чиз ҳамаш дар ҳамин торихҳоро нигоҳ кунем ки аз ҳамун даврои гуфтем гапо Қудқудус агар нигоҳ карда биен ин тарафча, ҳама вақт правителҳо ҳамин хел буданд. як инсон як завод ёди дошта бошад чанд қадр даромад меорад, солона миллионер мешавад. хел аст. як Илон Маск Тесло дорад, пулша бибин. ати я давлати Тоҷикистона бибин чи аст. оё ичен як бигем инсон пул намеорад? ё компании Кока-Коларо бибин чанд қадр пул меорад. оё Тоҷикистон қадар тиллову пул даромад надорад? обу ин қадар свет, нуқраву бигем дигар чизое ки бигем маданӣ ки фурӯхта истодан имрӯз, оё ино пул нестанд? шумо фикр мекунед? хеле бигем ки маблағи калон аст, аммо ин маблағ фақат Эмомалӣ намехоҳад мардума бигем ки бита, яъне мардум қатъи ҳадди ақал ҳамо бигем ки 50% ё 40% ё 30% ҳамо даромада 30% намехоҳад ба мардум бита. аммо Аврупо ё намедонам дигар кишварҳое ки имрӯз мебинед халқшам бой аст, правителшам бой аст, он давлатҳо чӣ кор карданд? Он давлатҳо системаро кашидан, фаҳмиданд ки бояд халқа бити ҳақша. яъне ин замин будаги халқа ҳақша нати, шикамша сер накунӣ, ҳадди ақал шароитша хуб накунӣ. яъне то вазифаи президент ҳам ҳамин аст, мардума шароитша хуб кардан аст. яъне ки бояд ин кора мекард. агар шахсан ман советники Эмомалӣ мебудам, ман бигем системаро алиш мекардам. бояд бигем хонаҳои давлатӣ барои мардум, барои ниёзмандон, барои бигем ва гуногун системаҳои пул додан барои мардум аз давлат, гуногун системаҳо. ва бигем ки мардумам уровни зиндагиша ҳадди ақал хезондан, ки мардум гишна намона, мардум ниёз ба дари кас надошта боша, мардум бигем ки бихонон биёр, намедонам мутахассис ки барои чи Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дора ҳамун боёро аз байн мебарад. любой раҳбар аз байн мебарад, любой бизнесмен аз байн мебарад. барои чӣ мекунам ин кора медонед? барое ки любой бизнесмен, любой инсони сумдор ки доранда мешавад, ӯ имконията дорад ки барои революсия спонсорӣ кунад, барои мардуми оддӣ, халқи оддӣ кор мекардаги стройка кор мекунанд, бозорда кор мекунанд, дигар инсонода кор мекунанд. ин инсонҳо ӯ тафаккура надоранд.
و او انسانی که پول داره میتونه که پول قطعی ریولوسیا کنه. برای همون امام علی ماکسیمال نه لوبوی پول داره نابود میکنه. کمتر زید سعید پول دار شد نابود کرد. عمر علی قواتوف پول دار شد نابود کرد. امید 88 کمی پول دار شد ای کلاب به تنبالی گفت که نخرینه سبیوز بگیره. گفت هم گپو یا 100 میلیون دلار اگر در پارت یا در کلاب این کلاب در فرق نداره و در دوره SSSR 5می و 3می در میتینگ اومده بودن. اگر 100 میلیون دلار پارت تقسیم کنه دوای میخیزیم تمام میخیزه نقدتون میگیرین دولتتون. این مردم کلوب ما میخیزه میاد این فایده نمیکنه. یعنی از این چیزا میترسند. برای همو در کشور ما یعنی که بای شدن یک انسانی موفق شدن ناممکن است. هر وقت که تو موفق میشه اوجت خطر پیدا میکنه. یعنی همون پراویتی برای خودش خطر میبینه. یعنی که او با همون مبلغ کنترل کرده ایستاده است. او میدونه قوت مبلغ چی بدنجه. او میدونه که 100 میلیون دلار پارتو در کلوب زن گولکش قطعی میخیزن میان دوشنبه گفتی هم گپو دنگره سر میکنن تو دوشنبه را لوبوی چه گفتی هم گپو هوار میکنن میره. ایره ما گارانتی میدم. 100 میلیون دلار پارتو در کلوب دوای ریوالیو چرا میکنین هم 100 میلیون دلار بین شما تقسیم کنین بگیرین خودتون. مون 100 میلیون دلار از کلوب میخیزه میویا هوار میکنه برابر. قوای پول امام علی میدونه که امام علی یعنی همون قوای پول قد شما را قپیده ایستادگی است. همون انسانایی که برای پول تیار است شما را بکشه امام علی را حمایه کنه و همون آدم با تیار است که از امام علی زیادتر پولش بده و میاد زید امام علی بگه میخیزه امام علی را یگان کارش میکنه نابود میکنه. یعنی اینجا فقط قوای پول رول بازی میکنه و از ازل هم تاریخ هم قوای پول قطعی بگیم همون کنترل کردگی هستن. برای همون در تاجیکستان هیچ انسان بگیم که بای شده بیزنس کرده نمیدونم میلیونر شده نمیتونه پول دار شده. او انسان اتوماتیک خطر میشود در حکومت. برای چی؟ برای اینکه خلق گشنه است. و پرابلم در اینجا است. خلق گشنه است. چرا در اروپا پولدار خطر شده نمیتونه در دولت؟ برای چی؟ برای اینکه خلق سر است. یعنی با 100 میلیون دلار 200 میلیون دلار خلق دوز پرلگات که یگان جدا که ما میتونم بیاین 1 میلیارد دلار تون میتونم دوای ریولوسیا کنیم و میگه دیونه چی ته؟ چه میکنم میگم ما 100% زندگی میگه سویت دورم او دورم اتاپلین مومادیستم مونه 1,500 یورو کار کردستم خونم شرایطم 3-4 سال میرم در دیگه دولتو پزولیت میکنم خودم دا اودیخ کنم خطیزان گولاکم چرا من ریولوسیا کنم میگه. یعنی در تصور اینو ریولوسیا گفتنی چیز نمیوید. تنها رقابت در همون بولو سیاست مدارو هم ریولوسیا کردن ده ریولوسیا میکنیم گفتنی چیز در تفکرشون نمیوید. خلق بخیزونم مایرا چپا کنم حکومت خدمه بسازم. چرا در تاجیکستان در روسیه در قزاقستان در قرقیزستان این ایدئولوژی هست ما برام حکومت چپا کنم و حکومت نو بسازم. میفهمی؟ نمیگه که ما برام پرزیدنت خاطر رقابت کنم یا نمیدونم یک رقابت سالم باشه پرزیدنت برای آواز ما بگیرم ای طرفدار خلق ما همون سیستم. اروپا دا 100 پرزیدنت علیش که سیستم هم است. در امریکا میلیون پرزیدنت علیش که سیستم هم است. چرا در از آسیای میانه از روسیه سرکردگی لوبوی جدا پرزیدنت علیش که سیستم از بین میره. برای اینکه خطا میسازن سیستم را. سیستم از ظلم است در بالای مردم. برای همو بگیم که همون لوبوی انسان میگه که ما حکومت باید چپا کنیم. میفهمی؟ نمیگم ما رقابت کنیم پرزیدنت شویم من پیشنهاد دارم. نه حکومت باید چپا کنیم. یعنی حکومت این دشمنی همون ملت میشود. در آسیای میانه این همین سیستم است. برای همون در اونجا رقابت وجود نداره. برای همون در اروپا بای در حکومت خطر نداره. برای اینکه اون نمیتونه پول خاطر ریولوسیا کنه
و در آسیای میانه بوی خطر داره. برای چی؟ برای که خلق گشنه است، پول قتیل بوی کار کرده می شود. خلق او روینی زندگی نداره، پول قتیل بوی کار کرده می شود. برای همون در اروپا بوی خطر نداره، چند قد زیاد باشه هم خوب است. در آسیای میانه بوی خطر داره. بوی باید ایزوچینی انسان باشه، از خدت باشه، اولاد خدت باشه، ریشه خدت باشه. خطی اگر تاریخ نگاه کنیم، بگیم کاگاناتورا و غیره تاریخ رو اگر نگاه کنیم، انا بگیم همه رеволюция внутренней شدگی است. یعنی خیش تبار خداشون کمتر چیز نمود، بعد رеволюция کدگی است. но при этом امروزه در تاجیکستان همی است سیستم. یعنی برای همون در تاجیکستان هیچ انسان بوی شیده نمیتونه. عمر علی قوتوف در کوتاه‌ترین مهلت در اطرافش مس آدم جمع کرد. میدونین برای چی بود؟ تو خیلی کنیم. یعنی یک طرف امیدی مردم بود، از یک طرف عمر علی در پول داشت، حتی که الیتا ها بگیم طرف عمر علی گذاشتن. میفهمی؟ الیتا طرف عمر علی گذاشت، برای که الیتا هم شرایطش بد است. در اروپا یا پولدار یا بیزنسمن میخیزه بگم من رеволюция میکنم، یگان الیتا نویسنده شاعر میخیزه طرف همون یک بیزنسمن میروند که این بیزنسمن ما در رеволюция میکرده گفت میروند. نه، چرا در بار عمر علی خیلی تا اومد جمع شد یکی بار. الیتای ما چی بده؟ الیتای گشنه بودن. ما اومدن پول گرفتن و برای پول اومدن. یعنی ببین، یعنی پول در آسیای میانه بسیار قوتش بگیم که بسیار بلند است، خیلی بگیم بلند است که از لوبای بیزنسمن لوبای پولدار باشه میتونه که بگیم که پول قطعی همه کارا انجام بده. انمی قوای پول ممالی میدونه. برای هم در تاجیکستان ما هیچ که یا در آسیای میانه بگیریم اگر اشتباه نمیکنیم هیچ که بگیم که میلیونر میلیاردر شده نمیتونه. اگر او آدم هم شود تنها ما آدم خودش است، آدمی باورینوک است، بگیم که او آدم میتونه انسانی موفق شود. برای هم در جامعه ما امروز موفقیت وابستگی از همون رابطه داشتن است. سمستایت یعنی موفقیت نیست. من گفتم که دولت هایی است که 15% انسان ها موفقیت دارن. برای چی؟ برای که اینو سال تا سال دارن بگیم افزایش میوان، پیشروی میکنن. یا بگیم جنگ 41-45 بگیم گرمانیا. خب ببین کمپانی ژوگولی را از پولشا بگیم که روسیه دزدید رفت، کمپانی اوپل از گرمانیا بگیم دزدید رفت با نام لادا. بعد چی بود ساختن؟ خلاص اما اون کمپانی هایی که اصلی مرسدس دیگر چیز موندن، کمپانی ها غصب کرده نشید از طرف این یا اون، غصب کرده نشید. یعنی مو کلان اصلی صاحباشون یا کمپانی های بگیم مرسدس، BMW، دیگر کمپانی هایی که بدن شرکت های بزرگ، یعنی با همو تعلق با همو خودشون موند. او انسان هایی که در سیاست بگیم قدر سر کار ندارن، او سیاست تجارت دارن. بگیم تا حاضر دارن همون اولاد با اولاد بگیم چیکار میکنن؟ دارن اداره میکنن. میفهمین؟ یعنی این چیزو هست. در ما این چیزو وجود نداره. حاضر اگر تغییر بیوه کل اگه انسان بگیم که همون دارنده ها از بین میروند، نیم کلا دارنده ها نیش براد میشوند و همون مثل 90 بریم گروسنه ها میدوان همه ایجا غصب میکنن میگیرن و آدمایی که نرمال زندگی کردستگی که نه در سیاست کار دارن ای پای مثل ما وری قلقا از پای گاو گوسفند مال و حال خودشون است، مثال آهسته آهسته همه ما را غصب کرده، زمینا را مالشون همه را میکشن میگیرن. هر یک انسانی که یک چیز اومد گرسنه است، میدوا ای را میخپه، میدوا او را میخپه، همو است از گرسنگی. یعنی انسان های گرسنه هم میشود.
оҳиста оҳиста бигем ки ҳамун будагӣ чиз сохтагӣ чиз мо 70 соли СССР я бор гум кардем, 70 сол сохтем, 90 сол гум кардем ва то имрӯз мо гум кардастем. Яъне дигар контроли сохтан надорем. мо худомонро вастанавид накардастем ки мардум бояд хича бисозанд, на авлоди Эмомалию вазифадоро фақат хичона бисозанд, бояд мардум. аммо барои мардум шанс нест ки мардум хича бисозад. шанс нест. барои чӣ? барои ҳамаи ин чиза хатар дида истодааст. Эмомалӣ Раҳмон 4 тарафа дора, барои худаш хатар мебинад. любой бизнесмен зери контрол аст, любой бизнесмен, любой тиҷорат. бигем ки ман аз хуҷанд медонистам даҳо ҷавонои тиҷорора ки бисёр муваффақ буданд дар тиҷорат, не ки ҳам қадар ҷиқиданаш ки ҳамаи чиз хонаошона партофтану биромадан рафтан Россия ва Қазоқистону дигар ҷоҳода рафтан хона гирифтану бигем баъзиёш Аврупо омадан дар Аврупо зиндагӣ доранд. яъне бибинед, яъне инсон дар Тоҷикистон муваффақ шида наметавонад. барои инсоне ки агар та система набошӣ муваффақ шидӣ, пас та автоматик хатар мешавӣ ба система, ба тафаккури ӯ. хатията ғами ӯ ҷара надорӣ. тем боли ӯ марҳали кардаги кор ин уже даҳвайное бигем ки тарс дохт дар Эмомалӣ Раҳмон. дигар Эмомалӣ Раҳмон ҳеҷ кара намехоҳад ки дар ҷомеа бигем ки доранда бошад. яъне любой инсона миёнта мешканад барои доранда шидан, намемонад. ин чиз хатар аст. фаҳмидед? яъне инами системое ки ман гуфтам баротон, ина торих даҳамихел аст. аз асрои 8-7 агар итараф ҳамта кофта сол ба сол ҳамита омадан бигирем, айнан инами системаро дар ҳамҷо мебинем ки яъне чӣ шидаги аз система, чӣ хел пулдоро революция кардагианд, чӣ хел гирифтагӣ ҳастанд ва чӣ кор кардагӣ ҳастанд. чаро аввалин бор революция мешавад, шароити мардум якамтар хуб мешавад, баъд аз ӯ рафта бозам талх мешавад. яъне ҳама инами гуфтагӣ кругли ҳами чизо ҳамаш дар нами торих инами чизо дарс аст. яъне ин коре ки Эмомалӣ карда истодааст, ин нав нест ва имрӯзам нест. яъне ин чизам такрор ба такрор омада истодааст. фақат барои мо чӣ дар кор аст? як гурӯҳи мефаҳмидагӣ, дарк мекардагӣ, як системаи солим сохтан дар Тоҷикистон, як системаи солим сохтан ва бигем ки ибрат гирифтан аз давлатҳои муваффақ ва омӯхтани сиёсат ки чаро ино муваффақ ҳастанд, чаро мардум аз ино розӣ аст. ва ҳамчунон даромадҳои давлат мисли инамиё барои мардум моҳона ё солона расходи зиндагиша нигоҳ карда, барои мардум бо гуногун тариқ, бо гуногун чизҳо бояд чӣ кор кунем? пул бояд дода шавад. фаҳмидед? бояд пул дода шавад, бояд паддержка карда шавад, бояд зиндагии мардум паддержка карда шавад. дар ӯ ҳолат мардум аз зиндагиш ҳадиақал хуб бошад, саломатиш хуб бошад. бигем любой ҷавон битона паспортша бигира бирава ранги Аврупо бори бидроя магазинда бига ки ман iPhone 16 мехоҳам. 16 биромада, ман 16 Pro-ша мехоҳам. خب پاسپورت هم میتونم میزنن و چند سوم است $1,500. خب $1,500 ما تقسیم میکنیم چند قدم میگیری خودت؟ اما همین 1 سال دا میگیرمش. خب میگم $1,500 ما در 1 سال تقسیم میکنیم. خب مثال گیریم 100 نمیدونم $20 $110 میرسه ماهانه و اون جوان اوور این است که سالانه ماهانه $110 میتیاد و زیان نمیبینه، فکر نمیکنه که مثلا ما ایرا بتون بعد پگانون میخرم نمیخرم گودکم چی میخره، ایرا نمیکنه فکرش. برای چی؟ برای اینکه گودکش ماهانه پول میگیرد از دولت. یعنی او میدونه که اون پولی گودکش تا که میتن ماهانه او خوراکه و پشوکه گودکش نمیرسه. این نیاز نداره از کیسهش بگیم زیادی، اگر خیلی خودش خواه میکنه یگان چیز دیگر، اما برای خوردن و پوشیدنش همون دولت میرسه پولش.
занша фикр намекунад. Занш декретша пулша мегирад ё ки намедонам баъди декрет дошта боша ягон ҷода кор кардааистаи давлати аз давлат зан шоиликша гирифта истодааст. агар итарихова ё халастои боша худаш аслан ичира фикр намекунад. Фикри оташа намекунад, фикри очаша намекунад, фикри акаша намекунад, фикри додар аммаву холаша намекунад. мефаҳмед? Барои чӣ? Барои он ки пул давлат ҳамаша зиндагӣ хӯрдан, пӯшидан пулша аз давлат аз гуногун шохаҳо мисли ҳам пахтара об метӣ ку канал об шимӯя ва ҷӯякҳо қатӣ аз гуногун ҷӯякҳо об хӯрда истоданд. яъне ки ҳамон оила дора ҳеҷ ниёз надора ки оила мисол гирем як кас уда нонпулӣ бита. Барои нонпулӣ як кас намегирӣ. чишмот чор намешава ранги Тоҷикистон ворӣ. Дар Тоҷикистон як кас кор мекунад 5-6 нафар 7 нафар чишмиш чор каю бечора пул роӣ мекунад ё нон мехӯрад. Во проблемара медонед. агар ки неми системаҳоро мо агар дуруст кунем дар Тоҷикистоне мо ман фикр намекунам ки дар калаи кадоме ки революсия бизанад, дар калаи кадоме тағйирот бизанад. мефаҳмед? фақат як чизе дорем ки мисол гирем хехтон медонед чи аст? шояд ҳамун чиз камтарак бигем ки шӯриш дошта бошад, аммо ишам мушкил нест. ишам мушкил нест, ишам ҳал мекунем. ӯ ҳам як камтарак бигем як питр мекунад ранги моира айо ки гирифти яқа питр мекунад ки овуш нарасид ҳавош ва дигар бигем ором мешавад. аммо ду борам тарӣ мекунад айо мегириш бо уда мемониш ӯ баъд мефаҳма қадри ову қадри беовира баъд бигем ки ором мешава рост мешава мерава барои худаш ягон мушкилӣ надорад. ҳам моирам ду се бор айо биги ҳамун овуш намераса ку баъд дуруни овудамо ду се борам хеле ки сеюм чорум бор биги ку питр намекунад хаб мекунад ки мара тезтар дар об монанд гуфта. яъне ки ҳамаи вазъият ҳамун уровни хичадора кор карда просто психологически ва бигем ки гуфти русон морально материально мардума бояд биомӯзӣ ва бигем ки қатиш кор кунӣ. ҳеҷ вақт мардум тасаввури революсияро намекунад ва дар хаёлшам ин чиз намеояд ки мо давлата иваз кунем. барои бояд конститутсия сохтан дар кор аст, сарқонун. халос любой одамам президент даже сарқонуна инкор карда натона инкор парлумонам инкор карда натона. америкаро бибинен як қонуне ки қабул карда буданд дар вақти дар ҷорҷ вашингтон итои имрӯз доран ҳам қонун қатъи кор мекунад. ҳеҷ кавра инкор карда наметавонад. ягон инсон ина мехел бояд системаи мо чикор кунем бисозем. дӯстои азизи каме буд фикру назари банда аз таърих. ман фикр мекунам ки бале барои шумо баъзе суханҳо хуш намеояд. барои баъзе суханҳоро фаҳмидан бояд бигем ки фаҳмиш доштан дар кор аст. агар ки нафаҳмида бошен ҷойҳоша бигем ин кам бадани фаҳмиши шумо аст ки чӣ қадар бигем оддӣ ва сода карда гуфтум дар ҳолате ки як сиёсатмадор набояд ин қадар бигем секрети сиёсата ҳӯй кунад ба мардума. набояд итои дараҷа ҳӯй кунӣ битӣ. аммо ман оддӣ карда сода карда гуфтам ин чиза ки бояд мову шумо бояд ин системаҳоро бидонем ва болои сари ин системаҳо бигем оянда кӣ ҳаст кӣ нест бояд системаро солим ва дуруст кор кунад мисли аврупо барем. барои чи одамо тамоми инсон аврупо мегреза меояд хотире ки дар аврупо адолати сиёсат аст. нами социални кӯмакҳо мегӯянд ку то инсон ба по росидана барои ту моҳона пул мета хонат мета дарсат мехонона ҳамаи ҳамин мисол гирем ту чӣ кор да ҳавас дошта бошӣ ҳамун соҳа дар тра тайёр мекунад. хоб ту мехоҳӣ намедонам крановщик бошӣ, ту мехоҳӣ намедонам муаллим шавӣ каме агар ҳамун соҳада бошӣ ва агар ки кам бошааст ҳамун соҳада ту мехоҳӣ духтур шавӣ. агар дар ҳамун соҳа мисол таҷрибаи ту норасӣ дар аврупо боша тра давом метавонанд ҳамун таҷрибата мехононанд меомӯзанд тайёр мекунанд баъд аз он тра чӣ кор мекунанд дар ҳамун соҳа мебаранд кор мемонанд. ту мехоҳӣ тракторист шавӣ тра мебаранд мехонанд сварч кшиданӣ то намуд ту профессионални сварч кшидан тра пул тамета хоб тамета авқот тамета мегӯем ки баъд
тра сварчик мекунам, мебарад дар ҳамун сварка корда мемонад. яъне ҳар як ҷойҳои бигем корие ки мутахассис дар кор аст, ино дар ҳамун соҳа мутахассис тайёр мекунанд, то ки трам бекор намонанд ва ҳамун корам бигем ки накишанд системаша. агар ин тарз мо кор кунем, оянда фикр кунем ки муваффақ мешавем дар зиндагимонам ва дар сиёсатмонам. оянда мо метавонем ки як инсони муваффақ дар сиёсат бошем. аммо ин коре ки имрӯз Эмомалӣ Раҳмон карда истодааст, ин беш аз ҳамон бигем ки такрори торихи Сталина, Ленина ё дигарҳо бигем ки нест. яъне ин ҳамон такрор карда истодааст, давом дода истодааст. бисёр сипос ки на 1 соат 10 минут гап задам, шумо гӯш кардем. бозам бигем такроран мегӯм, агар ҷоеро нафаҳмида бошен, ин нуқси фаҳмиши шумо аст. ман хеле содда карда гуфтам, оддӣ карда гуфтам, то ин ки барои халқи азиз фаҳмон бошад. боқӣ саломат, сарбаланд, хонобод бошен. шояд баъзе гапҳо аз хотир рафт, нагуфтам. хонобод бошен. падруд то ба дурудҳои дигар.